Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингде ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Статистическая информация на 23 июля 2020 года по коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике на сегодня представлена следующим образом. За последние сутки стационаров страны с выздоровлением выписано 1031 пациент. Из них с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 685 пациентов, с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 346 пациентов. Из 1031 пациента в городе Бишкек выписано 365 пациентов, в городе Ош 117, в Чуйской области 78, в Волжской области 79, в Нарынской области 36, в Иссыкульской области 149, в Джалабадской области 109, в Таласской области 65 и в Баткенской области 33 пациента. На 23 июля 2020 года с начала эпидемиологического процесса с выздоровлением выписано 16 791 пациент. На 23 июля 2020 года по республике зарегистрировано 967 новых случаев COVID-19. Из них 238 случаев – это лабораторно подтвержденные случаи, 729 случаев – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. Из 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в городе Бишкек 50, в Чуйской области 46, в городе Ош 23, в Нарынской области 2, в Иссыкульской области 26, в Таласской области 4, в Джалабадской области 23, в Баткенской области 31 и в Волжской области 56 новых случаев. Из 729 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 в городе Бишкек 152 случая, в Чуйской области 48, в городе Ош 77, в Нарынской области 39, в Иссыкульской области 112, в Таласской области 32, в Джалабадской области 134, в Баткенской области 32 и в Волжской области 103 случая. За весь эпидемиологический период зарегистрировано 30 126 случаев COVID-19. На сегодня по республике в стационарах страны на лечении находится с диагнозом COVID-19 клинико-эпидемиологически подтвержденным 6500 пациентов и с диагнозом COVID-19 лабораторно подтвержденным 6701 пациент. Из них в городе Бишкек 6325, в городе Ош 657, в Чуйской области 1706 пациентов, в Иссыкульской области 945, в Волжской области 1289 пациентов, в Баткенской области 624 пациента, в Джалабадской области 962, в Таласской области 350 и в Нарынской области 343 пациента. К большому сожалению, в стационарах страны за последние сутки зарегистрировано 46 случаев смерти от COVID-19. Из них 7 летальных случаев с диагнозом COVID-19 лабораторно подтвержденные и 39 случаев с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 13, в городе Ош 3, в Чуйской области 6, в Иссыкульской области 5, в Волжской области 5, в Баткенской области 2,
Жалабатской области 6, Таласской области 2 и Нарынской области 4. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 49 медицинских работников, в том числе 14 случаев среди врачей. Из 49 зарегистрированных случаев COVID-19 среди медицинских работников в городе Бишкек 4, в городе Ош 8, Чуйской области 11, Волжской области 5, Жалабатской области 1, Высокольской области 9, Таласской области 3, Баткенской области 7, Нарынской области 1. Всего за весь период эпидемии среди медицинских работников зарегистрировано 2527 случаев COVID-19. июль 2020 жылы COVID-19 илдетинен республиканың стационарларында дарыланып айығып шыққан бейтаптардың саны 1031 пациентті түзді. Алардың ішінен Бишкек шаарында 365 пациент дарыланып шықты, Ош шаарында 117, Чүй обласында 78, Ош облысында 79, Нарын облысында 36, Ысыккөл облысында 149, Жалабат облысында 109, Талас облысында 65, Баткен облысында 33 бейтап дарыланып айығып шықты. Эпидемиологиялық процесс башталған күнден баштап бейтаптардың айығып шыққан саны бардығы 16791-ді түзді. Bir сутка içinde айығып шыққан 1031 бейтаптың içінен лабораториялық тастықталған COVID-19 илдетінен 346-ны түзді. Әлеми клиника эпидемиологиялық жоғысы ооруканадан тышкаркы пневмониядан айығып дарыланып шыққан бейтаптардың саны 685 адам түзді. 23 июль 2020 жылға қарата республика бойынша лабораториялық тастықталған жана клиникалық эпидемиологиялық тастықталған COVID-19 967 жаңы учур катталды. Алардың içінен лабораториялық тастықталған COVID-19 илдетінің учурлары 238-де түзді, әлеме клиникалық эпидемиологиялық тастықталған учурлардың саны 729-ды түзді. Лабораториялық тастықталған COVID-19 283 учурунун içінен Бишкек шаарында 50, Чүй обласында 46, Ош шаарында 23, Нарын обласында 2, Ысыккөл обласында 26, Талас облысында 4, Жалабат облысында 23, Баткен облысында 31, Ош облысында 56 учур катталды. Әлеми клиникалық эпидемиологиялық тастықталған COVID-19 729 учурунун içінен Бишкек шаарында 152, Чүй облысында 48, Ош шаарында 77, Нарын облысында 39, Ысыккөл облысында 112, Талас облысында 32, Жалабат облысында 134, Баткен облысында 32, Ош облысында 103 учур катталды. Эпидемиологиялық процесстің башталышынан баштап 30126 COVID-19 учуру катталды. Бүгінгі күнде республиканың стационарларында клиникалық эпидемиологиялық тастықталған COVID-19 илдетімен дарыланып жатқан бейтаптардың саны 6500-ді түзді. Әлеме лабораториялық тастықталған COVID-19 илдетімен дарыланып жатқан бейтаптардың саны 6701-ді түзді. Бұлардың içінен Бишкек шаарында 6325, Ош шаарында 657, Чүй облысында 1706, Ысыккөл облысында 445, Ош облысында 1289, Баткен облысында 624, Жалабат облысында 962, Талас облысында 350, жана Нарын облысында 343 бейтап дарыланып жатат. Тилекке каршы bir сутка içinde республиканың стационарларында 46 бейтап қаза тапты. Алардың içінен
лабораториялык тастыкталган ковид илдети менен дарыланып каза тапкан 7 бейтап жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардан каза тапкан 39 бейтап. Булар Бишкек шаарында 13, Ош шаарында 3, Чүй областында 6, Ысык Көл областында 5, Ош областында 5, Баткен областында 2, Жалал Абад областында 6, Талас областында 2 жана Нарын областында 4 учур. Медицина кызматкерлеринин арасында бир сутка ичинде 49 COVID-19 тастыкталган учуру катталды. Алардын ичинен 14 врачтар. Региондор боюнча карап кетсек, Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 8, Чүй областында 11, Ош областында 5, Жалал Абад областында 1, Ысык Көл областында 9, Талас областында 3, Баткен областында 7, Нарын областында 1 учур катталды. Бардык эпидемиологиялык процесс башталган күндөн баштап медицина кызматкерлеринин арасында 2527 учур катталды. Бул статистикалык маалымат COVID-19 илдети боюнча 23 июль 2020 жылга карата. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингде Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингде жыйынтыктайбыз. Сиздерге коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берип өттү. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналынан жана Facebooktан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, НТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.